وفي هذا اليوم المبارك بعد هذه الفترة الطويلة إن شاء الرحمن سنلتقي شيخ من شيوخنا على وهذا الشيخ فضيلة الأستاذ دكتور محمد طيب، لأنه اختار لنا موضوعا مهما جدا على وهذا الموضوع دور الشباب في الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعينه بحسن الأداء وأن يفيدنا إفادة جمة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arai musibah jumpe, arai walau boleh beruni, arai hamil mau dirai kampung mente jumpe kesada iba, saat aku kesini nongga, lewat dari conference, ia dari enero pun luti, bete masjid, dari orang yang mundur. Arai alon ku jamiyah ameno, jamiyah ameno takwa khairiyah, boleh ku MPTV, juga kita naik bayar lagi. Ada boleh tunggal demi, bok demi, wedding MPTV, hari ini besar, wali itu MP bayar lagi. Tunggal ada boleh tunggal demi, dan doa Allah Subhanahu Wa Taala doa demi nampe, aku bermau tu orang hari radio demi, ini kata orang kira yang beliau di bawah, orang fajur berfuk. Ada mau hitu jibang kuwete ono sagata kadina ada yene no ko be sagata be dua di jine ko dua e wadde e kadina men Islam to ngawara ina lay to be dar jama'u ada yi wadda be ko mabbe da de karam ko be men ko be men insyaallah ko na yoda be to kala bala do ari sibbe yo waddu telefon ko rezo ma wala vivre pada fuku yang bedo telefon sonya do tiang hari ini leona hari si gomon hari hamu ya apa kalau tadi para dolanda yubiji Islam urino sidari untuk bilang kita yubiji mau rumah berat mau yubiji mau lupa boleh wonde priorite jawab boleh dibilang debo insyaallah kita tolong Allah Allah nafiri yo terjadi وهذا يجيب لكن يوم ذلك تقول موت ليوم دعوة كل جرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كم جوابنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله، أحييكم جميعا بتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aray musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe an, babiraɓe an, karmoɓe an, bowoɓe tedduɓe, bawde yettuɗen Allahu lanɗo on subhanahu wa ta'ala, julden e rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɗen ɓeydodira ɗo e ndiɗo leydi Côte d'Ivoire e tesare wiyeten Abidjan, nokku wiyeteɗo Treichville on ɗo. ɗen ɓeydodira ɗo seeɗa ko yowiti e ko tagiran en sabu mum kon kullen ko kaɗo diinal islam. Aray sokkuno do yewteten fi mundum no wiye dawru shabab fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Ko honɗum woni ko waɗɗi suka on kalen masen ko kaɗo diina. Aray inchallah siɓɓe men gono ga ɓe tawata kamɓe ɓe nanata pulal ngal ɓe jogori anniye e waɗangol ɓe konnguɗi seeɗa e ko wonte yewte ko e telemma haala ko ɓe nanata kan mana français. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur des mondes. Nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager, le sceau du prophète Muhammad. Paix et salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et celui qui suivra le chemin de la droiture jusqu'au jour de la résurrection finale. Mes très chers frères et sœurs en islam, dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, dans cette belle capitale également, Abidjan, nous allons nous entretenir sur une thématique qui a une importance capitale, parce que c'est un thème intitulé le rôle du jeune musulman dans l'épanouissement de l'islam. Qu'est-ce qu'un jeune musulman doit faire pour l'islam? Quel doit être son rôle? Voilà le thème que nous avons le plaisir, le privilège et l'honneur de développer devant cette auguste assemblée. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, si wi'ama ye yewtu fi suka julɗo ko honɗum waɗɗimo telemma sengo kaɗo diina. No waɗɗi en andingol tawo ko hombo woni suka, ko honɗum woni sukayaka. Sukayagal ngal ɗum ko saayi ɓurɗo hittude e gurdam ɓiɗɗo adama. Gurdam ɓiɗɗo adama on ɗam fof majjangi ɗam hitti, ɗam fof majjangi ɗam mawni ɗam teddi. Kono noon sukayagal ngal
ɓuri mawnude ɓuri hittude e ko lutti kon e gurdam makko ɗa ko fi hon ɗum noon se darti gurdam tagaɗo si ɗan kooɗi ke seeɗa ɗen heɓay sagaraji tati ɗan heɓay sagara paygel yaagal ma ɗum booboyaagal ɗan heɓay sagara suka yaagal ɗan heɓay sagara nayewu gurnal ɗan juuti ɗan heɓay ɗiɗo sagaraji tati ɗiɗo sagaraji tati e gurnal neɗɗo on fayda ɗiɗiji ɗin fof hitta fota ɗi fota kadi sagara ka on tigi woni boobo ɗon ɗon ko woni wo ko yo waɗane hay waylitangol hoore makko o wawata ɗan on sagara ɗon fota e gurnal neɗɗo nafoore makko nden kanko kadi kaw fewndi ɗon hino fanɗi o ɗuuɗa nafude koko lorrata kon e charge makko e dépense makko ɓuri ɗumde si ari kadi e sagara nayewu mum tawa on tigi nawyi o ronkiti o turike o kaani ɗon kadi ko nafata ko ɗuuɗa o wonto e kadi dongal jama on kadi ngun non nayewu nder ronkere ɗon nde ala lekki kadi nde ala lekki ala hay hunde ko goɗɗo wawata gerde woni sport woni gonɗum nde ko wawata mo haɗude nawyugol ronkita ɗum ala ko waɗi noon ko taguɗomo wiyeteɗo Allah o wi'i wondema so nawyinimo o ɗuytaymo doole ɗe Allah daali wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq kala mo men neɓini men okki duuɓi buy men ɗuytay doole makko si Allah nan ɗo wi ɗuytay goɗɗum a wawata sakkagol ɗum a wawana ɗum hay buy e yii mise exemple ji laaɓuɗi ɗi wuuri duɗen e mum par ce que neɗɗo no hani andude zamanu makko ngun no hani andude tam makko piiji makkuɗi tam makko zamanu ma ngu wuruɗa ngu a duwa andude ɗum e zamanu men ɗo woodi yimɓe markuɓe tammen on e kelɗe ɗen fof telema sengo ka laamu politicien ɓe lamɓe telema sengo ka sport telema sengo e jimi e gami ma kala ko woni woodi yimɓe markuɓe tammen o mais e ɓen ɓe anndanɗa hoorema ɓe mari ko ɓe ñaama ɓe mari ko ɓe ñawdora ɓe mari ɓe semɓeta ɓen ɗon ko kippi wo koko ɓe ñamata kon fiita ɓe ronku fiita ɓe nawdu kañe e kippuɓe fi cellal maɓɓe ngal no ɓe kowtora hunde ɓe mankiraka kono ɓe nawyi ɓe ronkiti andike kadi ɓe nawyi ɓe wawani dartagol ɗum sina ɗum un président des États-Unis d'Amérique neɗɗo laamiɗo Amérique ka tawata himo ayna himo kipa e ɗi foppi taw nawyi fi taw ronku si lanɗo ɓe nawyi ronki ande haray ko ɓay ɓe wawata ɓe ala feere ɓe marno lanɗo wiyeteɗo Ronald Reagan mo jeeya e lamɓe maɓɓe ɓurɗo wonde célèbre ɓurɗo hittude par ce que o hittu o nanti inde ado arde ka Maison Blanche par ce que hari ko ɓurnowo film ko groupe clénista wudde en kañe salbonsone voilà donc kono ɓay o ari déjà o laami ɗum taw presque ɗi fof ko wi un shérif à la Maison Blanche un shérif à la Maison Blanche mais Ronald Reagan nawyuno ha tawi o wata immanade hoore makko o daro ko yo joge o daro so darike kadi koyo joge so aɗum o yanay George Bush père kankadi ganti nga hari e so jooɗike koyɗe ñobbotako koye tawara ɗe focci ɗum o sakkitorno ka puus puus ɗum
si tawi ara ko sportif ɓe waɗoɓe sport comme wono Mohamed Ali Kassis Clay, champion de boxe poids lourd plusieurs fois, kono ganti nga hari ko yo walle o immo daro ka yiɗa momo diwna wata jogitade e bourse kan kadi ko waɗi sport kon fof ko dolli kon fof o nawyuno o ronkiti wata go. Donc ɗum ɗo ko honɗum tindini le roi Pelé mo annduɗo mo ganti nga hari koye ɓe jogomo tawi o nawi o ronki olle ko sportif o dogay moƴƴa waɗa sport ji ɗi fof honɗum ɗum ɗo fof tindini ko wondema ka dina men ko ka gonga qur'ana ko gonga qur'ana wi o man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq kala mo men juutiɗi duuɓi ɗin men ɗuytay doole makko de o wata dartagol ɗum sina ɗum ɓen ɗon dartotono ɗum ɓe nawetano ndaare o jogiiɗo ɓe fewn ɗo Biden wattani hakkille Biden moƴƴanani ɗo gandi américain ɓen kamɓe no jeeya e systéme maɓɓe si lanɗo no arde meeting na yo ardodoyi ha o ƴetta micro so ɓattike koyo dogu ndaare no mawɗum ko dogirta noon ami on taway kamɓe kadi ɓe ɓattike to nawi ɗum ɗon dollar wata ɗuyɗude nayiw laamu wata ɗuyɗude nayiw fus ala ko wawana nayiw ko programme mo Allah waɗi e ma kadi o yettima nde ɗo yiida haray ala doole nde ange Allah nde ɗo nangodira ko taw hara o ɗuytirte doyi ko ɗum o wi la tarkabunna tabaqan an tabaqin o wi fama lahum la yuminun haɗi ɓe woolo oyni on aray on arday étape par étape ha hewton tawol kon ɗum waɗi hoolon on tigi wawi wonde boobo o ara wona paykum o ara wona suka o ara o fuɗɗo nawide o ara ha o arda koyɗe tati duggorɗo ɗum o ara ha o hewta Allah wi on aray ha hewton kon ɗum waɗi hooloɗon on aray nde on tigi sino bewi no wi ɓuri mum ala ndemo jonne Allah haray ɗon o bewa par ce que so o nawoye o ronkita o waɗaniɗi fof o maaya o loote o yiltindire on say noon o jonnete Allah est ce que mo wawi dartade Allah ko waali ɓureno donc ɓe artiramo yimɓe buyi ay ɓureno juuleɓe anda ko janguete ton ko wigol Allah o ko maccuɗoma ɓiɗɗo maccuɗoma ɓiɗɗo korɗoma hinomo ɗo ɓe gartirimo so waɗi ko moƴƴi ɓeydanmo so waɗi ko boni accanmo kono ko ɓe wawi ko wigol acci o accay ɓe accata ɗum ko kamɓe tuma ɓe luttiri ka gabru taw o ɓe yewtoye ɗum ɓen ɗon hettoto joni ya marché ya jame oɗo ya jejjeeri kanko andi yeeso ɗon ko ɗum jogui donc musidɓe julɓe tedduɓe ɗiɗo sagaraji tati nayo mum e yino way gooto haccitaka e makko o hitta jomiraɓe otoje wiyaɓe mawɓe ɗo nawi o noddatake sport fonction publique wiya waɗima ala téréji nanni ɗon hakka wawɗa ɗo c'est bon daran to hoorema donc hay fewno ɗon iblisa ndu wiyay moodi en nabi ɗi ha heeɓi ɗi ɗo min gon ɗo mi tertikema haj ban ala e ma ɓanno andi ko jokkiri mi alne kadi seytane tigi ko sabu ɗum si ɗon yiya ɓoyay ni we sukaɓe aray ɓe madiru ɓe yarde ɓe yeddude Allah subahana taala ɓe wiya mawɗo no ara ɗo nana ɓen ɗiɗon ɓemoɓe ala barki ha joni ɓe arde toon kadi kamɓe ɓe waɗa barki kaɓe joni ɗon donc si tawi huɗaɗo yi huɗaɗo go ɓurɗo mo ko par ce que ko position on ko nayiw ngu joni noon en sifike o période ɗo en sifike période arano on ka paynguel yaade no hakkude ɗin ɗon ɗiɗi sagara gurdan ka tawata imo sattiken imo kelɗi mo laba mo foti ñiiƴe ɗen tufaki yeeso mon ɓoomaki mo feewi yette donc piiji ɗin fof
hino faalamo jiwɓe no ɓuusanimo sportif ɓe ɓen no faalamo jomiraɓe otoje no faalamo militaire on no faala yo windo piji ɗi fof ko futi mo labba piji ɗi fof no ɗaɓɓudemo donc Allah kañum kadi waɗa e carte liɓa carte wiya ko candidat no faalamo Allah kadi wiya no faala huttuka ɗon joni ɗon ko ɗon noon kanko e Allah ɓe hutodirta ma ɓe holodira joni noon ko tuma noon o salani Allah few ha joni o artoya noon so artoyi Allah sino faala jaɓɓum so faala acca ɗon kono ɓe hutodirino comme jantala par ce que to ɗo wawanno hoore makko o arano joni noon ko on saa'i ɗon on saa'i hittoɗo ɗon ko ɗo wiyete sukayakal neɗɗanke on ɗo woni jeunesse yakal makko aya qur'an maɗum ayaji ɗiɗi qur'an aɗa yewti en fiiɗi sagaraji tati ɗi mi haalani en ɗo no jeeya mum Allah subahana taala dani allahu alladi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba al-aya e aya go wa huwa alladi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko kanko woni ko tagi on immorde e leydi ni hooti o waɗi on bi mana e honno wiyete o tagi on e toɓɓere maniyu summa li tabiluhu ashuddakum hooti yo yotto cembe mo on doole mo summa li takunu suyuha fi kadi o wonto e mawɓe kadi o aya arano momi jangguiɗa Allah subahana taala daali ko kanko woni ko taggi on tawi ko on lowɓe ɓe ala doole faible o itti on e on faiblesse eɗen nden lo'ere ɗon o waɗani on doole o itti on e ɗen doole ɗon o watti on kadi lowɓe kañum kadi o waɗani on ɓuri kadi wa shay'a donc ɗiɗo période tati ɗi ayge ɗen waɗani en description. Mes très chers frères et sœurs en islam, en ce qui concerne le thème que nous sommes en train de traiter, parlant du rôle du jeune musulman dans l'épanouissement de l'islam, on a commencé par définir d'abord la jeunesse. Nous avons dit que la jeunesse est la période la plus précieuse de la vie humaine, la plus pertinente. Parce que, quand on observe la vie humaine, on peut la déduire, n'est-ce pas, en 3 étapes. Il y a l'étape de l'enfance, l'étape de la jeunesse et l'étape de la vieillesse. Donc 2 étapes sont moins pertinentes, c'est-à-dire l'enfance et la vieillesse. Et cette vieillesse, elle est inévitable. On ne peut pas avoir des produits médicaux ou bien des exercices physiques, du sport pour pouvoir s'échapper à la jeunesse. Nous avons donné des exemples frappants sur des sportifs, des politiciens qui ont tout le privilège, tout le moyen pour se maintenir en forme. Et déjà, actuellement, c'est cette transformation, cette, comment dirais-je, métamorphose, n'est-ce pas, qui cause énormément de pathologies sur certains individus. Donc, certains, c'est-à-dire, on parle de la chirurgie esthétique actuellement qui cause des dégâts très importants. Donc, tout ça, c'est pour se maintenir jeune, tout ça. Ça ne peut pas aller, parce que c'est Dieu qui dit وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. Quiconque nous donne longue vie, nous allons lui réduire sa force. Donc, la période maintenant de la jeunesse, la plus pertinente, la plus importante, l'individu musulman, ce jeune est convoité, il est admiré par toutes les entités, par toutes les composantes de la société, et Dieu encore est candidat. Dieu aussi est candidat. Donc nous avons énuméré les quelques versets coraniques
qui peuvent servir de preuve concernant ce passage. Nous avons parlé, n'est-ce pas, d'un verset coranique, là où Dieu dit, c'est lui qui vous a créé faible. Et il vous a doté la force après cette faiblesse. Et il vous a réduit également, il a réduit cette force, n'est-ce pas, à une faiblesse également. Donc, nous sommes tous ko ɗum no wiyete ko on tan ɗo wiyete sukayagal karamo koɓɓen no wi ko iwi ka duuɓi 12 neɗɗo on ha ka duuɓi 40 man no wodi wiɓe goɗɗum ngo ko wona ɗum iwi ka duuɓi 12 ha ka duuɓi 40 ko ɗon ko on saaji ɗo woni sukayagal neɗɗo on jonno musidɓe julɓe tedduɓe si tawi e gayni définissde ɓanginde kon wiyete e sukayagal donc hiɗen haɗɗon jinni e ɓangingol place sukayagal ngal ka nder diina est ce que ngal sukayagal no hitti ka diina est ce que allahu lan ɗon no andi fi sukaɓe est ce que allah kadi no yiɗi sukaɓe no jiwɓe yiɗiri sukaɓen noon no larmeɗe yiɗiri sukaɓen noon est ce que diina kan hino hattoji ɗini sukaɓe hiɗe wawi wiwde wonden allahu lanɗon subhanahu wa taala kaɗo diina makko l'islam o suɓanike sukaɓen place ɓurɗo labede ɓurɗo kellude la première place ko ɗon allah suɓani sukaɓe fi honɗum waɗi simi wi ɗum ko par ce que ko annabaku ngun o jonni sukaɓe annabaku ko annaba ɓe woni fi diina kan ɓayna allah tippoto waajo ko yoga e yimɓe yoga ɓe e me'en allah suɓoto waɗa ɓe annabi janna ɓe diina kan ɓe yottina e luttuɓen ɓe nodda ɓe faademo ɓen non on ɓe fof maɓɓe ɓe allah suɓi ɓen fof ɓe annaba ɓen ɓe fof maɓɓe ko ɓe sukaɓe won allah suɓaki annabajo mawɗo ha hande mawɗo waɗaka annabi ha jamais annabaku noon no feeña e boobo wona hara titre o mo heɓali mum boobo paykum wonata annabi dayejo ronkiɗuɗo wonata annabi ko sukaɓen allah suɓi seede mum annabaɓe guluji temedere guluji nogayna en 124 000 prophètes ɓe fof ko sukaɓe ɓe won jangen yoga e ayije qur'an sattiɓe annabaɓe tawi toon ɗo kaɓe woni annabi noon koɓe sukaɓe no jeeya mum annabi yahya allah daali ya yahya husil kitaba bi quwa wa ataynahu lhukma sabia ko ayyo yahya jogitoro deftere nden doole min hokkimo annabako mum haade fof yewten fi annabi يوسف لذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لو يتنو كم بمكو ولسكا من حكم غندل كان إنيانا أنكم لولي مؤنث النبي موسى على ذلك ولما بلغ أشده واستوى وسنجري آية جدًا كمو واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما من حكم كان كدي أنباكم وكذلك نجزي المحسنين ستوي كو النبي عيسى زوزي النبي عيسى على ذلك تكلم الناس في المهد وكهلا ala tino keɗa yewta yimɓe ɓen sanga wonnoɗa penujo e sanga wonnoɗa suka ƴaƴƴurmaɗi déjà kanko ko duuɓi 33 o wuuri 33 ans seulement jésus wuuri annabi isa nanɗo de no wi annabi isa sikko ko mawɗo duuɓi 33 annabi isa wuuri ka hoore leydi ɗo allah rappeli mo ƴay ɗo ga ko ɗum waɗi o tippoyto watta ɗo duuɓi jeeɗɗi kadi kanko annabi isa annabi ibrahima
doyen soro ben non go alquran sifanike e nokku ka Allah yewti fi makko tay ko suka ayo lanci saramuji be adi ngagasi be futti dabbitugol kongo wadi kon dum bewi qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim men nani suka no wala fiidi ko mo jaawa joni ko tele ko kanko ti annabi ibrahim donc be fu ko wasi Allah dali wa kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura men nelaali ande ko adi fima ya muhammad wana worbe bimana Allah subhanahu wa ta'ala ko holli wondema dennanangal annaba be fo ari ko be sukaade iwi ka Allah subhanahu wa ta'ala subi annaba ko gunno jonni en enen sukaabe ben ko don o subi en ko don o mawnini o teddini fi mon kan hino holli kadi fi sukayagal ngal ko hitti kon ka diina makuji nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki nela sallam ɓe maaki ñande danga si immama darama deppere tawtata ndeya ha on tigi lande piiji nayyi allah daali lan tazula qadama abidin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'ati khisali teppere tawtata ndeya ñande dalngal ha on tigi lande piiji nayyi no jeeya e majji an umrihi fima afnahu gurdam makko ɗan fof ɗan o wuuri ɗan fof ko hoore honɗum o wuuri ko honɗum o jokkuno bi o taga ha o maayi wa an shababihi fima ablahu jeunesse yagal makko ngal enen gurdam ɗan fof suka yagal ngal naɗo woni mais ko honɗum kadi précise kadi suka yagal ngal e nden gunɗam makko ɗam e suka yagal makko ngal koye hoore honɗum laddi ɓay an o mawɗo turiɗo kanuɗo ɗo ñiiƴe fof ɓori ñande goo hay ɓe feewi yetta lababa suka ko honɗum jokkuɗa ha wawɗa ni hari ko ɗum jokkuɗa on tigi wonay kadi ɗon suka yagal makko ngal koye hoore honɗum feƴƴi est ce que hari imo ɓattotono jangga diina est ce que hari mo juulayno est ce que hari mo teddini mawɓe ɓen est ce que hari mo jaɓayno nelal ka hari on tan makko fotuɗo labaɗo ɗon ko iwi ka club iwi ka night club ka gamol ka gimol ka binir e ko jokkodiri ɗum ɗon kon si fare waɗi menen ko fare men innata ɗum ka men to tant que o yiya ka haray hirde nde welal taw mi yiyal grand dos dey programme makko fof ko fii d'honneur garçon d'honneur invité de marque kala ka show watta ɗum o explique ɗum yeeso Allah subhanahu wa taala nden ñande ɓe maaki hadis maɓɓe kadi mo imam Bukhari filli ardo ka al arba'in an nawawiya hadisaji capannayyi imam nawawi kamɓe maaki sab'atun yadilluhum llahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu noneji catégorie yimɓe jeeɗi ɗo ko gandi dalgal ngal si daroyke ngal hurɓini ha ka dareteɗon no wuli no sofi on ɗum wulni ɗon ko piiji tan ko kala ko wiyete leggal e fello ko générata ɓuuɓol fof muñcitama ndi kala ko wiyete ndiyam wattama yiite ko ɗum wiyete wa idal biharu sujjirat yilti ngenage hakkude men e magge toon ɗo ko 150 millions kilométre nge ɓanne ha lutta quelques centimétres andi karmo ko en ɗon no wuli jonnon tribune addete tribune climatisé tano ɓuuɓi jok joga e malaikaji kañum Allah subhanahu wa taala ko ɗon ɓe installa to ñawore nde waɗe façon yimɓe noone jeeɗiɗo addete wona ley ɗon ka tribune ɗon ɓe wona ɗon ha ñawore nde lanna ɓe ɗo te aljanna kamɓe ɓe ñawatake ɓe ñawatake kamɓe hara yimɓe ka ɗum a kalose d'honneur kalose officiel catégorie yimɓe jeeɗi ɓe ƴetta ce qui m'intéresse aw shabun nasha'a fi ibadatillah suka mawnuɗo jalɗuɗo e dewal tum ta bi yimɓe ɓe gandi o suka ɗo ko jokki ko janngugol e peewal e kulolal on ɗon o tawete ɓen invité ɗe marque ɓe ɗon suka hakkude men e Allah est ce que
Allah ulan ɗon no wersindi fi sukaɓe donc Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi sukaɓe mais le pourquoi aussi suka on no hitti ka nder diina ko kanko wawi wadde diina ka hay tugali l'islamu ɗen jowi on taway ko suka wawi ɗe wadde wano julde ɗen ko hombo wawi ɓayɓe inna alqiyamu ma alqudrati ko on tigi daru sino wawi daragol joni ko hombo wawi daragol qiyamul layli ya juula futro hunto ala salatu tarawih nafa jilto kadi aroya qiyamul layli wona ha weeta ronkali ɓannu musan ɗum mawɗo mo 70 ans no wawi ɗum ko suka wawi ɗum mbiɗo andita ɗo en 2007 première fois en argol Makka tay mon principal souci c'était de serrer la main à l'imam de la Médine omo mi jembinta sila janngude Ouseydi ɗen ko fala salminen mais Madina kaw julnata ɗon ka juulirɗe desa hewtugol ko safre yeeso taw ko haaju si a kelɗa hewta ɗon duñi yimɓe ɓen ha mi hewti ɗon mi jooɗin fan ɓay haɗi komi suɓi a jogiɗen doole noon mi jooɗi e mi mawɗo on aroye julnugol ha gasi o julni mi ronki heɓude nomi salminiram mi gasi c'est bon ay suba kadi ko an julnata ɓen ɗon mi jooɗi ɗon imagine goɗɗo juula gueeƴo o jooɗo kadi ɗon ɗen ha suba hara o yahaali o ƴetti sakalde e buy mawɗo nayejo no wawi ɗum mi jooɗi ɗon ha suba o jooɗi o faami waari o julni mi ronki kadi kon faalaki ko ronki warta banque bude mi aynoyi ha mi yi kaw natata ɗon so gayni julnude ima mi tawoya on ɗo fami ko histoire futuɗo mi aroyi mi andi kaw naati ɗon mi aroy ɗon ha gasi mi dari ka tampugal ɗon ha militaire ɓe ɓe wi ko ɗum mi ɗaɓɓata ɗon min ko on noon imam on faala salmini ɗum heɓɓotako watama so déjà goɗɗo naataɗo sowona audience min on ɗo sakamen salmodiray ɓe no wata wonde mi dari ha ɓe noddina ɓen ko fiw ɗum faliraɗa salminirto kon to iwrɗa mi haali kon to mi iwri ko fiw ɗum waɗi ɗan obligatoire ma sal pourquoi tawi ɓe ngalɗi min ni ko kanko min jembinta nela jangga Qur'an ko kanko ɓe jali ɓe tawa jembinde o min ay min on kon faala ko marsi ɓe non janggo tawi kon faala o ɓe non janggo ɓe jangi calculé ɗum si goɗɗo no janngude fiyo affaire o mum marsu mi daari ka ɓuri compliqué e Qur'an ka tawa sa won jangi a watta janngude noon mi jembiniri mawɗo on ha yo wonu ko kanko tigi ɓay mi gayni ɓe jali ɓe welti ɓeyni ka annahu huwa sikkay mawɗo sikkay zaybi ɓeyni ok hari ko falɗa ko salmingol mo ɓe ƴettante audience naata ange makko donc ɓe ƴettanimi audience ɓe ari mi yidde mawɗo on e salmuni c'est à dire komi naadirani haala kan nder toon komi wawi kon huusugol yimɓe ɓen ha jooɗo yeeso e komi wawi jooɗagol ɗon kon ha wi assalatu hayru minan nawmi yaha ɗum jetti sakalde mawɗo wata ɗum on wawi donc sukayagal ngal hiɗa wawi wadde miracle ɗa wawi wadde ko kelɗi e sukayagal ko ɗum waɗi l'islam on intéressé e sukaɓe joni wono korka kan horugol ngol allah farlo tun horugol ngol o ittiti taw woɓɓe o wi wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɓe tawata ɓen hiɓe ɓittora korka kan saabu nayiw maɓɓe ma nawnare ma ronkugol ɓen ɗon haray hay so ɓe hoorali ɓe jonna solution ngo ɗon kadi ko hombo sappaɗo na suka on si fokkitama nanggodiregol ko innitatake kon ɗo nanggodiregol so fokkitama ko mawɓe recruté yaha toon kanko sukaɓe ko sukaɓe yaha donc ɗum waɗi tawi sukayagal ngal no hitti kal diina l'islam ko ɗum ɗo woni place men enen sukaɓe ɓen ka diina
hiɗe yitti hiɗe yiɗa ɗon koye goho koye tedduɓe nder donc musidɓe julɓe tedduɓe. Mes très chers frères et sœurs en islam, le deuxième point de notre exposé consiste à dégager l'importance de la jeunesse au sein de la religion. La jeunesse occupe la première place parce que c'est la place des prophéties. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les jeunes parmi tous les prophètes. C'est-à-dire, tous les prophètes étaient des jeunes. Nous avons énuméré les quelques versets coraniques qui en parlent, notamment quand on parle de Yahya, Jean. Dieu dit dans la sourate Marie, ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était jeune. J'ai parlé également du prophète Joseph, là où Dieu dit, lorsqu'il a atteint sa maturité, sa jeunesse, nous lui donnâmes, n'est-ce pas, et savoir et sagesse. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc c'est la même chose avec également le prophète Moïse, le prophète Abraham, n'est-ce pas? Lorsqu'il a détruit les divinités des mécréants, il était question de trouver l'auteur. Donc il y a un groupe d'individus qui parlait de lui. C'est vrai, il dit, nous avons entendu un jeune le médire dont le nom est Abraham. Donc c'est vous dire, les hadiths du prophète, il y aura un grand interrogatoire le jour de la résurrection. Personne ne franchira son pied tant qu'il soit interrogé au sujet de quelque chose fondamental, sa vie, sa jeunesse. Et aussi, n'est-ce pas, l'ose officielle, parce que c'est un jour terrible. Il y a 7 catégories d'individus qu'Allah subhanahu wa ta'ala épargnera à cette chaleur. Donc il fait partie de cette catégorie d'individus, n'est-ce pas, un jeune qui évolue durant toute sa jeunesse, n'est-ce pas, dans la religion, dans la pratique de la religion, dans la quête du savoir islamique. Donc même quand on observe la physionomie de l'islam, vous conviendrez avec moi que l'islam est nécessité du jeune, de la jeunesse. Parce que celui qui sait convenablement prier, n'est-ce pas, qui sait s'acquitter, n'est-ce pas, de l'aumône ou bien du jeûne du mois de Ramadan, c'est encore les jeunes qui peuvent le faire convenablement. Donc c'est vous dire que l'islam accorde la place la plus pertinente, la plus importante, n'est-ce pas, à la jeunesse. Musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen haɗɗon jinni e jonnugol mise sukaɓe goo feƴƴunoɓe. Par ce que hande so wi enen ɓe sukaɓe ɗo hande tigi tigi on hiɗen dari ɗen foti ɗen laaɓa en hewtanali taw rewgol Allah, donc hiɗen hownitani rewgol Allah. Anda mi hanna e goɗɗum ino jeeya e ko wiyete pinal finugol kon, jokkugol diina. Jokkugol diina na komo yaagal ko pinal mi anno, ko pinal. Yimɓe kelɗuɓe gaynuɓe haaju ɓen fof dans l'histoire de l'humanité hara yiɓe jokki diina. Hay si diina kan sella hara ɓe jokki diina, hara no woodi ko ɓe woni rewde. Wonugol rewata hay hunde ko ɗum ɗo woni wonugol komooli nagge. Par ce que sukaɓe boy no sikka si ɓe juuli haray ɓe woni komo, si ɓe ɗoftike mawɓe maɓɓe ɓen haray ɓe fina, si ɓe rewi Allah haray ɓe fina. Anda noon ko ɗum noon tigi wiyete pinal, ko ɗum wiyete finugol. Ɓe portoɓe ɓe wonɗen jokkude sikka ko kamɓe fini, ɓen goy no andi diina maɓɓe kan hiɓe teddinika kadi. Piiji pus hiɓe innitira so yeyta maɓɓe, on tawa e piiji pus ca e maɓɓe ɗen club ji maɓɓe fof ko inɗe diina, inɗe allemand. So nani ɓenna Paris Saint-Germain, le mot saint veut dire quoi? On parle de Saint-Pierre, on parle de sa sainteté, le pape. On va donc anduɓe Liège saare goo, c'est à 1 heure de temps de Bruxelles. Nokku ɓurɗo futde ɓureɗo arede mum ko Sellambe. On va
donc sa yi ɗum a taway ɓen goyi hiɓe andi fi diina hiɓe andi kadi diina kadi nasama kala ko soobe hay so ndaari ko ɓeynata kon la déclaration universelle des droits de l'homme, les libertés publiques, charte des droits de l'homme Nations Unies ko ɗumanni kon eɗon andi fi diina kanko article ji arani ɗi kamɓe wi ɗon neɗɗo kala neɗɗo no mari droit wuurugol no mari droit teddugol koye nder ɗum kadi ɓe inni mo mari droit kañum kadi gonɗingol e rewgol ko rewata donc constitution ji men ɗin ko toon ɗi copiyoya ɓay tattali o bii basiran kaw ɓale annda kañum hande jooɗaki miji tan yowre mum waɗi goɗɗum ko woni wo ko copiyaɗum donc par exemple mene wono a lagine loi fondamentale amen on toon ino haali no accepte malgré que pays on ko pays laïque c'est à dire pays laïque ko pays mo tawata constitution mum on humaki e diina hay dus kono no toon ɗen article wi ɗo la liberté de culte est garantie. Les institutions et communautés religieuses se créent et s'administrent entre elles. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Notre article 8, il est libre de croire, de penser, de prévaloir, n'est-ce pas, ses opinions, ses confessions religieuses et philosophiques. Tout le monde. Jon noon an a finu ɓurɗa ɓen jooɗiɓe expert ɓe jannguɓe ka portoɓe ɓen winduɓe constitution ɗa fini ɓuri ɓen ɗawa yaɓɓude dande ɓuri ɓen ɓen wi'i wondema diina ko soobe an jooɗo ɗo yuppa tuubi waɗa paɗiji 5 kilo wiya diina ko sama kala ha pooɗeɗa naɗeɗa jahannama andi foti goɗɗo fina ha o naata ka aljanna ka kon sa fini ha a naati ka yiite hay sa finano monnami hay sa fina donc ko ɗum musidɓe julɓe tedduɓe donc ko ɗum waɗi si tawi enen ɓe sukaɓe ɗo hannde wi a tigi tigi o garay e dina kaño ka sappo en taw Allah subhanahu wa taala kañum o yewti en o wi fa in yakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin o wi si tawi ɓe sukaɓe ɗo hannde ɓe inni ɓe salike ɓe memata o wi woɓɓe go memanino mo jaɓanimo yewten fi ɓen seeɗa fi ɓen sukaɓe feƴƴunoɓe zamanuji goo ko honɗum ɓe waɗani dina ka fuɗɗoren tous les prophètes annabaɓe fof hay koɓe sukaɓe est ce que prophète jo hombo woni waɗani joual rôle mum on tigui tigui ɓe fof ɓe joui rôle maɓɓe on si iwi ɗon wona yimɓe ashabul kaf les hommes de la grotte ashabul kaf ɓen ko yimɓe waɗuɓe ko ngalɗini fof ngalɗi média ji ɗin fof wuuli fi maɓɓe waɗi événement molanaɗo par exemple no wasi goɗɗum waɗi hannde France 24 wooli CNN wooli e honno wiyete BBC wooli e journée ɗen fof wooli internet o fof wooli page ji ɗin fof wooli hara ça devient un événement majeur très médiatisé ko sifa noon waɗirno fiɓe yimɓe ko wanno fi maɓɓe ngalɗin ha feƴƴiti mo kala wowli média ji ɗin fof wowli Allah subhanahu wa taala wi min kadi accemi woola fiɓe Allah jente Qur'an nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq minen meɗen yewtudema fiiɓe ko woni goonga par ce que ko woola kon fof goonga yaltaani fii maɓɓe landita wa yaquluna sabatun saminuhum kalbuhum yaquluna Allah wi ɗum ɗon fof ko rajman bil gayb c'est des hypothèses c'est à dire ko yimɓe darti dictature darti laamu moolanaango lanɗo rewaɗo haa gasi ɓayni jogi laammagu no faaniraɗa jogi to institution ji maɗi no faaniraɗa kono min dakora an ko Allah min dakora few ɓay ɓe wi ɗum haa gasi o dari
o inni yo ɓe nange ɓe jokka ɓe suuɗi ɓe aroy e fammere ɓe direct ɓe naati ka nder fammere nder ton tawi ɓe wondi e bareeru bareeru ndum ƴetti position ka dambugal ɗon haa gasi ɓe woni nder ton duuɓi temettati e duuɓi jeenayi yiɓe ka nder fammere ɓe ɗaani ɓe maayaani 3 siècle e goɗɗum ɓe nder ton ɓe waali ɓe ɗaana ɓe ɗaani ɓe maayaani 3 siècle ɓe yimmi ɓe continue programme ji maɓɓe ɓayno on événement ɗo ngalɗini woolama ha Allah daali min kadi acce mi walana o fimu nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ɓen ko sukaɓe wonno sukaɓe c'était des jeunes ko sukaɓe wonno ɓe gonɗini jooma maɓɓe men ɓeydani ɓe peewal daari ɓe waɗuɓe événement fi mu woola fof jaka ko sukaɓe waɗi ɗum innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata haulai on nanay tum ɓe wala tawon ko ɓe woni déterminé enthousiaste ko suka tum wolirta noon ko hooliɗo tum wolirta noon koy no ɓe woliri noon donc qur'ana ni ko sukaɓe wonno sukaɓe wonno ha gasi Allah ɓeydani ɓe gonɗini joom maɓɓe Allah ɓeydani ɓe peewal rentoɗen e ko Allah ɓeydata kon nan par ce que ko ɓeydi woyonayi lellata andi ɓay o ɓeydani ɓen ɗon hudan andi ɓe yaltoyno ɓe gañino few no woodi kadi ɓe ɓeydani goɗɗum kadi Allah daali fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradan andi ɓen ɗon kadi ɓurandu martoyano par ce que fe maɓɓe on fama rabbi hatti jaratum wa ma kanu muhtadin donc qur'ana wi qur'ana sifiɓe e hoore ɗum ha Allah tigi mantori ɓe Allah mantori événement maɓɓe o tigi Allah mantori Allah daali am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba an hiɗa sikka fiiɓe fukaɓe koɓe ɗannina duuɓi temettati e jeenayi ɗum no jeeya e affaire ji amen jani ɗi ko piyo e amen tuso koye noon andi Allah mantori événement maɓɓe dan ɗum na affaire ñano noon ɗanningol goɗɗo duuɓi temettati o yimmo o yaa ɗum ko affaire o yan tuso koye noon ɗum jeeyaka e piiji amen mawno ɗum few donc ɗon ko exemple goo arten au temps du prophète Muhammad paix salut sur lui fewno nelaɗo sallah sallam sukaɓe harino ɗon sukaɓe ɓen ɓurno joude rôle ɓurɗo wonde important e fewno nelaɗo sallah sallam gogo on taw la diplomatie musulmane diplomatie l'islam on faami premier ambassadeur l'islam ko sukaɓe ɗiɗo ko Mus'ab ibn Umayr kañi Abdullah ibn Ummi Maktum nden ñande hari ɓe ɓaal 30 ans fewno ɓe nooma ambassadeur julɗo ɓe hari ɓe ɓaal duuɓi 50 hande ɗe mari ɗo sukaɓe a wata ɓe nelde hayɗa ɗo ɓe hewto haray bapal ngal yejjintinniɓe ko ɓe woltani ko honno noon suka halfinirte pays fof parce que un ambassadeur représente le chef de l'État ko sabu ɗum waɗi appellation excellence ko ɗiɗo pet wiyete excellence ɓuy noon helloto ɗum ko faala mo yi wo excellence excellence monsieur le ministre ça doit ka wiyede on ne doit pas dire à un ministre excellence on ne doit pas dire à un directeur excellence excellence ko ɗiɗo pet excellence monsieur le président de la république excellence monsieur l'ambassadeur a wawi no wiide monsieur ɗa wawi wiide distingué ɗa wawi wiide honorable ko falɗa o kono excellence ko ɗiɗo jeeyi excellence monsieur le président de la république excellence monsieur l'ambassadeur parce que l'ambassadeur représente directement le chef de l'état et leydi ndin voilà
jonnon imaginez-vous premier état ko peruɗo e état julɓe ɓen haɗi ko Yasriba wiyete wonani taw Madina ambassadeur ɓe ɓe nela sotna immini ɗon ko sukaɓe ɗiɗo moins de 30 ans Abdoulaye ibn Ummi Maktoum kañum e Mus'ab ibn Umayr donc ɗum ko roni jano mo sukaɓe ɓen suwani nelaɗo ka telema sengo ka gandal kadi gandal ngal ko sukaɓe ɓen ƴettunoto ka ko gandal ngal sukaɓe ɓen ɓay ko ɓeɗo ko Abdoulaye ibn Umar ɓiɓɓe sahabaɓe kañi Abdoulaye ibn Abbas ibn Mas'ud en Abu Darda en ɓen fof ko sukaɓe nene Aïcha en par ce que si wiyama sukaɓe juɓɓen kadi no tawa nene Aïcha wiyete ɗum nene Aïcha buy sikka ɓe ngu nelaɗo haali ko 70